مخموری ji bername Rojava Mexmûr dembaş guhdarên hêja. Em ê divê bernameya xwe de hevdîtinên herî dawî yên li gel rêberapo hatin kirin, peyamên ku rêberapo şandine pêwîst e çawa bên destgirtin, li hemberî pêvajiyê pêwîstî bi rêxistinbûnek çawa heye bi mêvanê xwe de binirxînin. Mêvanê bernameya me îro hevşaredarê Wergeha Şehîd Rûstem Cûdî Mexmûrê Edban Yilmaz e. Hûn bi xêr hatin bernameya me. Spas dest. Belê heval Edbanam dixwazin ji vê pirsê dest pê bikin. Hevdîtina herî dawî ya rêbertî bi malbatê re kirî, rêbertî behsa biger re karkirin û rêxistinbûna civakê dike. Hûn vê yekê di pêvajoya îro de çawa digirin dest. û pêwîst e civak rêxistinbûna xwe li gorî vê yekê çawa ava bike. Em ji destpêkê de spasiya we û hemû guhdarvanên we dikin. Bihîstina xeberek da derbarê tenduristiya parlamenterê Dem Partî û hemûn demê de endamê civata îmraliya çûyîn hatina wî de Sureyayên der qirêza dil derbas kir em hemû pê xemgîn bin û silametiyê jê re dixwazin hêvîdarên ku di demek nêz de bigihe tenduristiya xwe û xeyalên ku di hêla aştiyê de bêre hebûn jiyanî bikit û vegere ser tenduristiya xwe. Rasta we jî anî ziman yani hevdîtina herî dawî bi rêberapo re hatî kirin. Barê me wek civaka Kurd wek gelê Kurd hêj girantir kir ji ber ku berpirsyartiya sed salan ya vê pirsgirêka Kurd heye. Ev berpirsyartî wek rêberapo girt ser milê xwe û di heman demê de barek hêj meztir kes ser milê civaka Kurd. Pêwîstî pê heye ku em wek civaka Kurd ji hemû demê zêdetir xwe bi rêxistin bikin. Di hemû aliyên jiyanê de. Yani êdî ev banga ku hatî kirin, bang bibit malê civakê. Yani giştî civak vê bangê xwedî derbikevit û bide jiyanê kirin. Di sed sala ku em tê re derbas dibin, dema mirov bigire dest, bangek wisan kirin û şerê ku ev nêzik 40 salan e têt meşandin, hezaran qehreman vê ahirê de çûne û îro gihiştiye astekî wisan, asta mirov bêjit ya serkeftinê û ya bi azadkirina fîzîkî ya rêberapo mirov dikare tacîdar bikit. Ji bo vê wek civaka gelê Kurd, wek gencên Kurd, wek keçên Kurd, wek jinên Kurd berpirsyartiya xwe bi rêxistinkirinê. Yani pêwîst e ku em vê banga rêbertî rast bixwînin. Ev banga rêbertî barê me girantir dike. Ji ber ku êdî dem hatiye guhertin. Êdî pêwîstî pê heye civaka Kurd bi siyasetê, bi danistandinê xwe hem bi gelê Tirkiye û hem bi gelên cîhanê bide naskirin. Yani yê pêşengtî ji vê re kiriye rêberapoya. Ji bo ku ev bang bi erênî bigehe encamekê, em hemû ji di hêla kar û xebat û mîsyona ku dikeve ser milê civaka Kurd e pêwîst e hîn bêhtir bêt jiyanê kirin. Sed salan e ku gelê Kurd û Türk yani weke mirov dikare bêje weke goşt û neynik ye. Lê ama hêzên desthilatdar, hêzên hegûmon yani sed salan e ku şerek di navbera gelê Kurd û gelê Türk de hatiye meşandin û rejîmên ku li Tirkiye de hatin avakirin hemû jî li ser esasê tunekirina civaka Kurd xwe dayîne jiyan kirin. Pêwîst e em di vê zihniyetê de şer bikin. Vê zihniyetê de aliyê yani siyaset de, di aliyê fikir de vê zihniyetê bidîn guherandin. Ji ber ku di rojhilata navîn de em bêjin gelê Kurd û Türk bê hevdû nikarin. Eger sed salan e ku dewleta Türk înkara gelê Kurd dikir û gelê Kurd ji tunebûnê ve hesab dikir, ev dihêle ku dewleta Türk roj bi roj şûn de biçit û ber bi tunebûnê ve biçit. Yani numûneyên vê jî zehfin. Di rojhilata navîn de dema mirov berî xwe bide tê li Sûriya, li Iraq, li İran û li heman demê de li Tirkiye jî Kurdistan hatiye parçekirin. Gelê Kurd ne tenê di hêla coğrafîk de hatiye parçekirin, di hêla çand, di hêla yani bijaftinên çandî û zimanî re rûbrî hatiye hêştan,
لی درکتنا حرکت آزادی را اف بجافتن جورتی رابو. یعنی ایرو پیوسته که گلی کرد هم بهتر لچاند خواه، لزمان خواه، ایدولوژی خواه و لحبون خواه، لفکر و فلسفه و ریبر آپو که اف بانگ هاتی کرن ام وکه گلی کرد وکه جواکا ترکیه باش بخوینین، راز فهم بکن و وی بانگی بکن جیانی جبو که ام بکارین جه بانگا ریبرتی یا هاتی کرن را لگوری دمی ببین برصف. herkes دوی دمی ده برپرسیاره. یعنی پیوسته herkes خواه برپرسیار ببیند. herkes ده آلی بانگی ده جبو جواکی لدردور بده فهم کرن ارکو برپرسیارتیه که مازن هیا. دبا کو جواکا ما آنج جواکا ترکیه گلک نرین جدا در بکوین. لی پیوسته که herkes دردوری نرین و فکر ریبر آپورده ام وک خلقه که چه بکن و یکیتیه که بدین آوا کرن. بله دیسان داویه ده دیتنا داوی ده ریبرتی قالا دبیجه از به بریارم کو وی پیواجوی بمشینم و بسر بخینم هیویا من جه هیا و جبو وی یکیج دخابتم لگوری اصرار و باوری ریبرتی جبو وی پیواجوی دیده مشاندن ارکو برپسارتی دکوال سر ملی اگل کرچنه و تایبت حسیم کو دبیجن ام آزادی دخوازن و آشتی دخوازن پیوسته چه بکرن؟ یعنی دست بکردش معانی زمان اگر 200 سال 21 ده رولی میسیونه که وسان ریبرتی دیگره سر ملی خواه ده هفتیتنا دست بکر یا که به براز خواه برس به مروج الان را کری وی وقتی جو گو تجرید برداوما لی اگر که درفت بید داین از دکارم وی زمینی شر در بخم زمینی سیاسی پیشی لی وکم و دامان دمی دا گود از خدانی وی هیز و قدرتی ما. یعنی اف جبو گلی کرد جبو گلی ترک جه فرصتک دیروکیه. یعنی پیشنگک وک ریبرابو برپرسیارتی وی دمی گرتنا سر ملی خواه و دهیلا وی دا گاوین کو بین آویتن و پیشنگتی جه وی دمی را کرن راستی جه یعنی برپرسیارتیه که گرانه. یعنی گلین ترکیه جدی گهشت نوی قناعتی حکومت AKP و دامان دمی در دولت ترکیه ایدی گهشت یا وی اراده و دی گهشتی نکو تنی چاره سری ده فکر و رامان ریبرا پوده جبر کو شری به سالان هاتی مشاندن و دجمناهی کو 100 سالان برداوما خوینا کو تید رشاندن تنی فکر و رامان ریبر آپو دی بهیلا اف بیت سکناندن نه تنی جبو ترکیه یعنی اگر مروف بگیر دست اف بانگ نه تنی جبو ترکیه یا جبو دهمان دمه ده جبو سوریش در باز داره جبو عراقش در باز داره و جبو ایرانش بانگا ریبر آپو وی بهیلت کو آرامی گشتی دروشلاتا ناوین ده چه ببه اف آرامی وی کنگی چه ببد شرط مرجن ریبراپو بین خوش کرن یعنی اگر ریبراپو ایرو دمکی وسانده کونها هزین هگومون این وکه اسرائیل امریکا برجواندین خال سر همو تشتیره دبینن یعنی نمونه یا غزه البرچاوانا یا یمن البرچاوانا یا لیبیا البرچاوانا جبو که روشلاتا ناوین ده شریک و 100 سالان اتید دوام کرن به 100 سالن دیجه نید بر دوام کرن تنی ریبرتی دکاره پیشی لوی تشتی بگیره اوجه به سرکتنا وی بانگا هیا اف بانگا کو بیکرن هاتی کرن و نهاشون دجه لوی بانگی خودی درکتن گلکی مهمه پیوسته ام وکا گلی کرد و ریخستن کرد و حرکت کرد ل فلسفه که ریبر آپو به ما دای پیشخستن و به ما دای دیگهاندن و دروشلاتا ناوین در دخوازه که سیستم که با آفرینه پیوستم راست فهم بکن اگر که ام وی بانگی راست فهم نکن و دهمان دمی ده لیخوادی در کتنه که خورد ام چه نکن وی دمی وی روشلاتا ناوین بر بقا و سکن مازن و بشد یعنی ایدی اف شر و 100 سالان بردوام بکن
یعنی ایدی دروشلاتا ناوین در تنی ریا چارەسەریە وەکە فکر و رامانین ڕێبەر ئاپۆ تێ دیتن ji bo aramî bigîhe roşilata navîn û di serî de li Tirkiyeyê de pêwîstî pê heye ku Tirkiye hinek guhertinan di hundirê xwe de çêbike. Yani li vê bangê hîn bêhtir xwedî derbikeve û ev guhartinên heyîn di demek nêzik de jî wan guhartinan bike. Eger ku ev guhartin neyên kirin û hikûmeta heyî û di heman demê de dewlet weke zihniyeta berê li ser tunekirina gelê Kurd li ser înkara gelê Kurd berdewam bike wê ne tenê yani hikûmet an ji Tirkiye wenda bike wê giştî gelên di Tirkiyeyê de jiyan dikin wê wenda bikin ji ber ku eger îro çareseriyek pêş nekeve wê bi çareserî bi hinek hêzên ji derve pêş bikeve. Gelê Kurd jî ne gelê berê ye. Niha gelek derfet û firsatên dîrokî li pêş gelê Kurd hene. Yani ew derfet û ew mercên gelê Kurd niha heyî dikarin di roşilata navîn de hêzeke herî Kurd derbikevin pêş. û rêbertî ji şansekî mezin e. Yani hem civaka Kurd û hem ji civaka Tirkiye ji bo çareseriyek çê bive rêbertî ji yani mucizeyeke ji bo her du gelan pêwîst e ku gelê Kurd jî gelê Tirk jî vê qudrata rêbertî baş fêm bikin vê hêza rêbertî baş fêm bikin û di heman demê de li banga wî ji xwedî derbikevin ji bo ku em bikarîn destê rêberapa xurt bikîn ji ber herî dawî jî di hevdîtinê xwe de dibêje ez bi xwe bawerim ez ê vê proseyê heta dawiyê bimeşînim. Lê pêwîst e ku em barê rêbertî giran nekîn. Em weke civak jî gelek ev ku berpirsiyartiyên me hene û ji bo ku em bikarîn hîn bêhtir vê demê destê rêbertî xurt bikîn ev ku berpirsiyartiyên xwe baştir pêk bînin û ji bo demê em bivîn bersiv. Yani di derbarê fikrên ku rêberapo ji bo gelê Tirkiyê jî pêşkêş kirî yani hem biratiya gelan e. Yani hem gelê Kurd hem gelê Türk hem gelê Ereb, Sûriyan, Çerkes yani avane hemû jî rêbertî pêwîst e wek rêberê xwe bivînin. Rêbertî ne rêberê gelê Kurd rêberê tevayî mirovatiyê ye. Mirov dikare bêje di sed sala bîst û yekan de rêbertiya hemû mirovahiyê dike û kesên xwe demokrat dibînin kesên xwe weke hiqûqnaz dibînin pêwîst e ji hemû kesî zêdetir li banga rêbertî xwedî derbike. Belê rixmî banga rêbertiya aştî û civaka demokratîk jî dewleta Tirkiye êrişên xwe yên li ser qadên gerîla nesekinandîne û her wiha tecdîda li ser rêbertî hîna jî berdewam dike. Rixmî ku rêbertî bi xwe jî dibêje tecdîd berdewam e û rixmî ku PKK bi xwe jî agîrbest îlan kir û hîna jî êrişên dewleta Tirk berdewam dike. Hûn li ser vê yekê çi dibêjin? Yani di demek wisa de banga rêbertiya bîst û heftê Sibatê hatî kirin teyînan rojê de yani piştî wî du roj sê rojan wek hereketa azadî wek şervanên rêberapo wek fermandarên rêberapo di wî demê de bersivek baş dan. Yani li banga rêbertî xwedî derketinekî mezin yani bi hêza qudreteke mezin li banga rêbertî xwedî derketin. Wek PKK di hemû astê de lê xwedî derketinek li rêbertî dan diyar kirin û hêzên parastina gel jî di heman demê de bi yekaleyî agîrbest îlan kirin. Yani tabî di hemû şert û mercên cîhanê de hemû şerên ku di cîhanê de hatin meşandin agîrbest bi yekalî nayê pêkanî. Yani pêwîst e agîrbest dualî bid. Wek hereketa azadî ji sê bigire heta roja me yê îro gelek caran yani derfetên agîrbesta yekalî hat dayîn. Ew agîrbest heta astekî hat birêvebirin lê di roja me ya îro de ew agîrbesta yekalî hatî kirin mirov temaşe dike dewleta Tirk hîn
چیان کردستان بمباران دکد خوازای کردستان تالان دکد ایریشی چپرین گریلا دکد و دهمان دمه ده به تانک و توپین خواه و به طیاران حریم پارستنای مدیا روزانه بمباران دکد اوانه نشانه وی یکی نکو دناو دولت ده جهین هزین کو ناخوازن او آشتی پیش بکوه هیا اگر آشتی اک بکرن اگر زمین اک جبو آشتی بیخ خلقاندن پیوسته حکومت AKP و دولت تر هنگ گاوین بر بچاف باویشت اوانه دی کی جان آسته ده یعنی گریل این که ده تونلین خودنه پیوسته لشکرین ترک ایرش نکن یعنی مسافه یک یا دنافبر آوانو گریله ده هبن تنی نها گریله ده ارکا خواه پاراستنی دن یعنی بریا هفتی اکی جمدید لزاپی 5 هوان شهید خستن اوانه هر یعنی ده ملکی تو بحثا آشتیه کی بکی ملکی تو بحثا براتی بکی و لملی دنج تو ایرج بکی اوانه تو قانون ده نوین قبول کرد یعنی پیوسته دولت جبو بانگا ریبرتی بکه مال جواکا ترکیه جه هنک گاوین خویم بروچاف باویجد ل اپراسیونی که تین کرن و دهمان دمی ده لهندوری ترکیه ده گرتنا سیاست مدارن گرتنا گلی ولاد پاریس به خطاری بر آپو و اونا بخواه نمینه و وی تشتی ددن دیار کرن هشتا دولت خواه یک عالی نکریا یعنی وی باوریه ایدی نادد که جبو چاره سریه وکر دولت نه آمده یا نها دوان شرط و مرجین هایی ده مروف نکارد بحث آشتیه که برای بیجد به تندرست بکتن جبر که جهه که ده آتش کسک حاتیه داین گره که ده همان دمه ده ترکیه جل برانبری وی آگربسته وانجا آگربست اعلان کربان یعنی آگربست بوی با دعالی اگر ببه دعالی وی دمه اگر هنک پرووکاسیون جناو دولت آنجا هزین نخوزن که اف پروزه به سر بکوه در بکوه وی دمه او گروپ وی بهات بانزانین و او لهمبری سورج او تشتی که نخوزن اف سورج پیش بکوه در دکوه پیش وی بهات بان برطرف کرن لیداما دولت بخواه آگربست اعلان نکه وی دمه جهمه ملون و ایرش کرن و که حق کیش بخواه دبینن پیوست دولت دوی آلی ده آگربستا که جالی ریخستن و هاتی داین اساس بگرد و لسروی اساسی جه ایرشین خوینن لبرانبری گریلاین آزادیه و ده همان دمه ده گرتنا سیاست مداران و گرتنا روشنبیرین کرد پیوسته ایدی راوستینه یعنی دهمان دمه ده قایم آویتنا لسر شارداریان جمرو دکاره بیره بینازما یعنی هر داوی قایم آویتنا سر شارداریان نناس کرن و ایراده یا گلی کرده اف تو ایراده کی ناس نکی تو پیشنگین وی جوا کی ناس نکی تو ایراده کو گل جوخره هل بجارتی اگر قایمان لشونوان بجیدی کی یعنی گلو وی صبح چون یعنی زمین سیاستی بید وکرن مروف دکاره وی چو بگلی کرد بده اقناع کرن که زمین اک جبو سیاست هاتیه وکرن گلی کرد سیاستی بگه او مافی خواهی راو بپاریزه اوانه هموش به هفدو و گریداین یعنی راسته دمکی و سانده بحثا آشتیه که 100 سالان کرن و بدل ویجی گرام بد و گلک هزین که ناخوازن اف آشتی پیش بکود آرامی بکود ترکیه و روشلاتا ناوین ده تقص و یعنی هنک پرووکاسیونان بکن و هنک جهان ده جه بخوازن و سورجی تیک بده لی پیوست حکومت AKP و دولت ترک زمین جوید اشتیرن نوکن و پیشیا وان پرووکاسیون و وان پرووکاتورین که بخوازن وی دما هی سورجی تیک بدن پیوسته پیشی لی بگیرتن اگر تشتک وسان چه نبتو ایرشیمون همان دمیده بردوام بد
yani bangeki wan hebu digo bilo kongre ve pekeki kom bibet. Gelo mirov yani بفکرت شرط و مرجین کت روزانه لذاب لمتینان لقندی بمباران دیکی اوانوی به چه شکلی کم ببین یعنی کنگروی به چه شکلی بیت کم کرن و چه بریارا فسکرن آنج چکدانین بیت سامن اگر زمینک جویره نید وکرن یعنی آرامیک نید چه کرن اف ایرشین هی نین راوستاندن و tabi rêxistina pekeke rêxistinekî îdeolojîk e yani fikirî ye bi fikir ve bi ramanên rêberapo ve bi sadan fedayiyên rêberapo hene bi sadan gerîlayên ku ji bo gelê Kurcanê xwe xwebexş kirine xwe feda kirine yani evane îqnakirina wan ji hinek wê zehmet bid ji ber ku eger bi rêberapo bi wan re muhatap nebe û demek wek ya îqnakirinê bi dibin rêvebertiya rêberapo de ji bo gerîlayên azadiyê neyê kirin yan ji ev kongre ku bêt komkirin rêberapo bi xwe tamam eger bi aliyê fîzîkî de nekare tevil bibit ama gelê yöntemên ku bikare bitin bi rêhevalên xwe re bi şervanên xwe re bide bistênib û rewşê ji wan re bide îzah kirin weke demek ya îqnakirinê bi gerîla bide pêş pêwîst e zemînê wê bêt vekirin eger zemînên wê neyên vekirin û ev êrişên heyî neyên rawestandin di hemû milan de operasyon bên kirin nemimkin e ku ev hêzên heyan ji kongre pekekî bêt kom kirin pêwîst e şert û mercên çiyayên azad bêt xweşkirin ji bo ku bikarin kongreya xwe kom bikin û di kongreyê de jî artık biçin biryarê yani gereke devlet hinek eger bixwazitin zûtirîn wext kongre kom bibe pêwîst e operasyonên xwe êrişên xwe û hemiyan bide rawestandin ji zemînekî ji bo wê veke. Belê em berbidawiya bername xwe vedîçin em herî dawî dixwazin vê persêjî ji we bikin. Heya niha giştî hevdîtinan de bi Serokkomarê Tirkiye Erdogan re hevdîtin nehatibû kirin û Erdogan jî bi xwe ji bêdengiya xwe diparêst li hemberî vê pêvajiyê. Vê dawiyê heyeta İmralî bi Erdogan re hevdîtinek pêk anîn. Hûn vê hevdîtinê çawa dibînin û vê guhertinên çawa bixwerebînin? Yani heyetên İmraliyên ku çûne dev Erdogan ji anî ziman yani erênî bû hevdîtinekî erênî û cihê yani kêfxweşiyê bû lê direng mav rastî jî yani pêwîstî pê hebû ku destpêkê Erdogan ne tenê weke çavdêrekê li kêlekê bimîne ji ber ku wek niha Cumhurbaşkanî Tirkiyeya eger ku aştiyek bêt kirin eger ku aramiyek bête Tirkiye kesê destpêkê berpirsyar Erdogan e pêwîst e di wî milê de Erdogan ji er ku berpirsyartiyên xwe pêk bînin çawan ku rêberapo hereketa ku 40 salan e mücadele dikit û er ku berpirsyartiyên wê digire ser milê xwe û heman demê de îgelî Kurd gire ser milê xwe xwe weke berpirsyar dibîne pêwîst e aynı astê de Erdogan jî di aliyê civaka Tirkiyeyê er ku berpirsyartiyên xwe bicih bîne û bîrebîr midaxilê sürecê bibe ji ber ku hevdîtina hatî kirin girîng e cihê keyfxweşiyê jî lê hinek tişt êdî demê axaftinê derbas kirine pêwîst e ji axaftinê zêdetir hinek gavên pratîkî bên kirin êdî ew bawerî di nava civaka Kurd û civaka Tirkiyeyê de bide avakirin weke gelê Kurd weke civaka Kurd bawerî bi hikûmetên Tirkiye ya niha û berî jî nehatiye bi dewleta Tirk nehatiye çünkü di dîrokê de dema mirov temaşe dike kengê Kurdan behsa aştî kiriye bi qirkirinê re derbas bûne kengê Kurdan behsa aştî kirine bi girtinê re rûbirû mayîne ji bo ku ev süreç baş derbas bibit pêwîst e ku Erdogan ji di milê yasayî de
دملی قانونی ده یعنی گاوین پیویست ورن آویتن یعنی دم هفدیتن بری ده این اوسلو حتی هاتی ده گلک روشن ام بجین این آشتی لترکیه ریبرتی دخواست پیش بخیر انسانی وکه ترگوتو زال و عدنان من درست یعنی به فایل جالی دولت و هاتن تنکرن گلک سیاست مدار این کرد این کو ده سرجا اوسلوی ده هاتینا نا ده حبسین ترکیه ده هنگ به 20 سال هنگ به 3 سال هنگ جه به 10 سال هاتنا محکوم کرن جبر چه؟ جبر که زمینک ای قانونی جیره نهات بگوان کرد همان خطری نها جهه جبر که اگر ده روژا میا ایرو ده زمینک قانونی جبو اف پروسه آشتی یا که نها هاتیه دست بکرن جیره نیت آوا کرن اینن تشت وی دیسا دوباره ببید و خواه بده دوباره کرن پیوسته ایدی گاویم پراتیکی بین آویتن دما آخافتنان ایدی هنک درباز بیا گاوین جالی دولتی و بین آویتن هنه وکه حرکت آزادی وکه گلی کرد و وکه ریبر آپو ارکو بر پرسیارتین خواه پیک دینن و دو فرق ارکو بر پرسیارتین خواه ده نجا لی دولتا ترک و حکومت AKP هین لکیله که تماشا دکرد لکیله که تماشا کردن یعنی وی ببست سادمی که اف سورج با آستانگی آن را روی بری بمینن یعنی نها سکنا مروف دکاره بیجه یا باحچلی هیچ جیا اردوغان صمیمیتر مروف دکاره ببینه جبر که باحچلی دیروکیم بریده ده دست پیکه ده ایکو یعنی گلک روشان ده دجمناتی گلی کرد دکر و ده همان آستی ده دجمناتی ریبر آپو دکر اگر ایرو پسنین ریبر آپو ده اگر ایرو دو بیجه بلا ریبر آپو آزاد بود یعنی اوجی گهشت یاوی حقیقتی ایدی ریبر آپو تنی چاره سریه جبو پرزگری که گلی کرد لترکیه اردوغان جه دوی فرقی ده یا پیوسته اردوغان هم بهتر ارکو برپرسیارتین خوی وکه جمهور باشخانی ترکیه پیک بیند و جبو دمی جبو گاف بین آویتن هم بهتر یعنی به جسارت و به رادیقال دناو سرجی ده گاوین پیوست بین آویتن اگر هنگ گاوین باوری بده گلی کرد نین آویتن و هنگ گاوین باوری بده حرکت آزادی نین آویتن یعنی اف سورج خطریه را رو برویه ایدی برپرسیارتی دکوه سر ملی حکمتی ام جه وکه جواکا کرد وکه گلی کرد جه همو دمه زیده تر آشتی دخوازن جبر که جواکا گلی کرد نه جواکک شرکره لی مخابن دشمنین گلی کرد مجبوری شرکرنه جبر که تو مافک جبو گلی کرد حتی نه هاتیه داین یعنی وک آخفتنه کیاری بر آپا هید بیجد ام نه عاشق شرین راستی جو سانه یعنی لرخم حق او چند بجافتن او چند ترکرن ای هری آشتی دروشلاتا ناوین دخوازه گلی کرد و ریبر آپویا جبو که اف بانک بسر بکبم یعنی هیوی آمه به ریبر محیا هیوی آمه به گریلای محیا یعنی گریلای ما جهمو دمه بقوتره پیوست دولت آتر دفج زمانی که ما خلاص کرن ایدی تو نمانه مجبورن گرکچه که خواه دینونو بین وی ذهنیت وی زمان شکاندن و رش کردن دفج بردن یعنی اف 40 سال نکارینه حرکت آزادی خلاص بکن گلی کرد خلاص بکن نکارین به هزاران گرتین سیاسی دوان حفظانه دایا پیوسته یعنی اف یک بیدرخستن اف گرتین ها بکاربن در بکون نوا جواکی ده و سیاستی بدن مشاندن یعنی او زمانی که مجبورن ما خلاص کردن ما پکه که خلاص کردی همه دست چک دینونو بین گرک داشت وی زمانی بردن
جبو کو پکه چک دیند و خفز بکد دولت دید چه بکد گرکه و نقاش بکد یعنی بیجد گوین که ام باویجین لپیشیا مع اون ملی قانونی داده بید ملی یاسایی دا artık پرزگری که کرد گرکه لمجلس ترکیه دا بید چاره سر کرن حقی گلی کرد مافی گلی کرد anayasa Türkiye'de bir misoger kirin ber ku anayasa ku nihal Türkiye'de meşanda ya darbe ya heştevdu ana avana ev anayasa ji temsila yani hamu civakin Türkiye'den naket pevisti pe haya de hene guhartan de anayasa Türkiye'de beten kirin jibo ku gel bukaret kes bukaret xwe azad ifade beket zeminek ji vê re bêt kirin yani ji hemû demê zêdetir em bi hêvîna em bi aştiyekê hêvîna û pêwîst e her kesê zêdetir Erdogan li banga rêberapa Xwedî derbikevit û er ku berpirsiyartiyên di milê aştiyê de dikeve li ser milê wî pêk bênetin û em hêvîdarên aştiyekî birûmet bi saya rêberapa û şervanê wî bête Tirkiyeyê. بلام سپاس دکن جبو کن بجتای برنامه ما Em jî spas dikin xebat xweş. بله گهدارین هجما دوی برنامه خود هفدیتنین هری داوی نگر ریبر آپو هاتین کرن پیامن کو ریبر آپو شاندنه پیوسته چاو بندز گرتن هر وال همبری پیوجوی پیوسته ریخستن بونک چاو بی آوا کرن به میوان خوار نرخان میوان برنامه ما ایرو هفشردار ورگاه شید رسمجودی مخموری ادبان یلماز بو بوی آویم گشتن داوی برنامه روژا و مخمور بمینن دنا و خیر و خوشید دن باش Rojava Mehmure